Nongere mbasuze kandi ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kurenga umurongo utukura nyuma yo kwifatanya n'umutwe wa FDLR bakarasa ku butaka bw'u Rwanda inshuro zitandukanye. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Charles Onyango Obo wa The East African. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko u Rwanda ruha agaciro ubusugire bwarwo kandi ko ruzakora ibishoboka byose rukaburinda ku kiguzi cyose gishoboka. U Rwanda rumaze iminsi rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23 uhanganye n'ingabo za Kongo FARDC, narwo rugashinja icyo gihugu gukorana no gufatanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata mwaka wa 1994. Uwo mutwe kandi wakunze guteza umutekano muke haba muri Kongo no mu Rwanda. Raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni iheruka kugaragaza ko FDLR imaze iminsi ifatanya n'ingabo za RDC FARDC mu Rwanda n'umutwe wa M23 bagatera n'ibisasu mu Rwanda. Umwaka ushize wa 2022 FARDC gufatanya na FDLR barashe mu Rwanda inshuro 3 ibisasu bitandukanye bakomeretsa abaturage banangiza imitungo yabo. Perezida Paul Kagame yagize ati FDLR yarashe ku Rwanda yifashishije ibisasu bya BM21 kandi nta handi bari kubikura atari kuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yakomeje avuga ko umurongo utukura wamaze kurengwa nubwo u Rwanda rwirinze gusubiza. Ati twubaha ubusugire bwa Kongo ariko natwe dufite ubusugire bw'igihugu cyacu tugomba kurinda, ntawe tubisabira uburenganzira ngo tubikore. Yagaragaje ko habayeho ubundi bushotoranyi u Rwanda rushobora kwirwanaho mu buryo bweruye. Perezida Paul Kagame akaba yagarutse ku birego bimaze iminsi bishinja u Rwanda byo gufasha M23 iwuha intwaro wifashisha mu gutsinsura ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kugeza ubu uyu mutwe umaze kwigarurira uduce dutandukanye twa Kivu y'Amajyaruguru ndetse ugeze mu birometero bike uvuye mu wa Goma. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibirego byo gufasha M23 nta shingiro bifite kuko intwaro uwo mutwe umaze kwambura ingabo za leta FARDC zihagije. Ati M23 yafashe intwaro zihagije izambuye ingabo za leta. Ati bayisigiye imbunda nyinshi cyane, ati zirenze nizo uwo ari we wese yabasha kuyiha. Bivuze ko abashinja u Rwanda gufasha uwo mutwe nta bimenyetso na bike bagaragaza kandi birengagiza impamvu uwo mutwe wongeye kubura imirwano nyuma y'imyaka 10 ucecetse. Ati ni ngombwa kumenya ko imirwano iri kubaho ubu ati itatangiriye mu Rwanda. Ati bamwe mu bagize M23 y'ubu bavuye muri Uganda, yaba Tshisekedi cyangwa se undi wese. Ati nta urabasha kugaragaza ibimenyetso simusiga by'uruhare rw'u Rwanda rubifitemo. U Rwanda ntabwo rurajwe ishinga n'intambara. Perezida Paul Kagame yakomeje agira ati hakenewe kumva ko M23 ari agace gato k'ibibazo binini cyane. Ati ntabwo yapfuye kubaho gusa. Ati n'umusaruro wa politike mbi ati itarakemurwa ahubwo igikomeje kwigaragaza. Ati nta gisubizo rero ati gishobora kubaho hirengagijwe ukuri. Akaba ari amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Perezida Kagame akaba yagaragaje ko kwitwaza u Rwanda mu biri kubera muri Kongo bishobora kuba bifitanye isano n'amatora ya perezida icyo gihugu gifite mu mpera z'uyu mwaka, nubwo yemeza ko bitari bikwiriye. Yavuze ko n'amahanga asa nk'afite inyungu muri bibazo ashingiye ku buryo nta numwe ugaragaza ko FDLR ari ikibazo, ahubwo bakwihutira kwamagana M23 gusa. Ati hashize rero igihe hasohoka amatangazo yamagana M23 n'abayishyigikiye ariko nta matangazo yamagana abashyigikiye FDLR. Ati bayifata nk'umutwe utakibaho. Hanyuma ibitero iheruka kugaba mu Kinigi muri Musanze bikarenzwa amaso. Umuhate wo kudaha agaciro FDLR atuteye impungenge ndetse bigatera kwibaza niba hari abantu bashaka ko iki kibazo kigumaho kugira ngo bakomeze kubona uko bigarurira akarere ka Afurika. Mu ntangiriro za Mutarama uyu mwaka ubwo yayoboraga itorwa rya perezida wa Sena, Perezida Paul Kagame yavuze ko ibibazo bya Kongo byakomeje kwitirirwa u Rwanda ariko ko igihe kigeze ngo rugaragaze neza ko ibi bibazo ari bya Kongo. Yagize ati icyambere iki ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda kandi tugiye guharanira ko buri wese abona ko atari ikibazo cy'u Rwanda. Ati duhereye ku kuvuga ngo abo batekereza ko iki ari ikibazo cy'u Rwanda aho kuba icya Kongo. Ati mbere na mbere bakure aba banyekongo hano. Nyuma y'iri jambo ibinyamakuru byinshi cyane byavuze ko bisobanuye ko u Rwanda rutazongera kwakira impunzi z'abanyekongo. Ibindi bitangaza ko u Rwanda rushobora kwirukana impunzi z'abanyekongo. Perezida Kagame yabwiye The East African ko nta gahunda u Rwanda rufite yo kwirukana izo mpunzi. Ati ntabwo tuzirukana impunzi z'abanyekongo ziri hano. Icyo nashaka kubwira batekerezaga ko u Rwanda ari ikibazo, ati naravuze nti mutware izo mpunzi mwisubize, ati muzisubize muri Kongo, ati bazigirira nabi cyangwa se bazice. Ati niyo mpamvu rero bakwiriye ati kubanza kwiga ku bindi bibazo nk'imvugo ati zihembera urwango muri RDC zituma izo mpunzi zibaho.
mu myaka isaga 20 ishize Kongo ntabwo yigize igaragaza ubushake bwo gucyura impunzi zayo zisaga 80,000 ziri ku butaka bw'u Rwanda. Ibihugu by'Iburayi na Amerika nibyo byagiye bitwara bamwe muri izo mpunzi, aho bamaze kujyana abagera ku 9,000, ariko ati byabaye nk'agatonyanga mu nyanja kuko hagiye haza izindi. Perezida Kagame yagaragaje ko impamvu izo mpunzi zidasubira iwabo harimo uruhare rwa FDLR n'indi mitwe yigishijwe ingengabitekerezo bashaka kuzigirira nabi cyangwa se kuzigira nabi leta ya Kongo yabo irebera. Ati FDLR icyo ishaka ni ugukurikirana izo mpunzi kazisanga mu Rwanda ikazicana n'abanyarwanda, hanyuma bakitega ko u Rwanda ruzicara rukituriza. Ati ntabwo bishoboka. Perezida Paul Kagame kandi yabajijwe ku mikorere y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zoherejwe muri Kongo, aho hashize iminsi 2 imyigaragambyo yo kuzamagana, ati bazishinja kudafasha FARDC kwirukana ndetse na M23. Yagaragaje ko inshingano zazo atari ukurwanya umutwe umwe, ahubwo ari ugufasha impande zose zirwana, ati guhagarika imirwano. Ati guverinoma ya Kongo ishaka ko izi ngabo ziba umutwe ubarwanira, ati zigasimbura ingabo za leta. Ati barashaka ko rero izo ngabo zirwanya gusa M23, ariko FDLR yo bigenda bite ko ari nayo mbi kurusha M23. Ati ingabo z'akarere ati ziri hariya mu kuhagarura amahoro, bivuze ko ari uguhashya imitwe yose ihari harimo na guverinoma, ati bagahagarika imirwano nk'uko Perezida Paul Kagame yagiye abigarukaho. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda ejo bundi kuwa gatatu rwafashe icyemezo cyo gufunga umunyemari w'umunyarwanda bwana François Xavier Mironko imyaka 2. Muri iyo umwaka umwe n'amezi 9 byagizwe igihe gisubitswe, bivuze ko yategetswe gufungwa amezi 3. Nkuko abakurikiranye urwo rubanza hafi batifuje kuvuga batubwiye, mu byo Mironko yaba yarazize harimo ko yaba yarabwiye urukiko ko ari mu karengane kuko urukiko rufata ibyemezo bibogamye kandi ko rwabikoze kenshi. Urukiko ruvuga ko Mironko yarusuzuguye mu nyandiko no mu magambo. Kuwa gatatu Mironko yari yitabye urwo rukiko kugira ngo aburane urubanza rufitanye isano n'imitungo ye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana amaze kuvugana na bwana Valentin Akayezu umuhumuza, impuguke mu by'amategeko, wabaye umucamanza mu Rwanda igihe cy'imyaka 9 kandi yigisha n'amategeko muri kaminuza. Valentin umuhumuza ubu uri mu Buholandi aratangira asobanura icyo amategeko yaba areba icyo gihano ateganya. Ubundi turebye ku itegeko nimero 22 akarongo 2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Mu ngingo yaryo ya 81 ingingo iravuga ngo imiburanishirize y'imanza ku byaha bikorewe mu iburanisha, iryo bita contempt of court. Mu gihe cy'iburanisha iyo hakozwe icyaha gihanishwa igihano kitarenga igifungo cy'imyaka 5, ko rushobora guhera ko ruhana uwagikoze kabone n'ubwo rwaba rudasanganywe ububasha bwo kuburanisha mu rwego rw'ibyo byaha. Muri icyo gihe umucamanza ahagarika iburanisha agategeka ushinzwe umutekano gusohora uwakoze icyaha, bari mu iburanisha kugira ituze. Umwanditsi akora inyandiko mvugo y'ibyabaye ku rubanza ashingiye ku byaha n'amategeko yishwe, hanyuma agahamagaza uwo bari basohoye akamusomera uciriye mu ngingo zarwo zose, agasubukura iburanisha. Nta yindi mihango ikorwa cyangwa ngo ababuranyi bahabwe ijambo kugira ngo bagire icyo bavuga ku cyaha cyakozwe. Muri make ni uko nguko itegeko ribisobanura, ni nuko nguko naba mbivuze nkurikije nyine uko itegeko ribivuze. None se kuba François Xavier Mironko yavuze ko urukiko rw'ikirenga rufata ibyemezo bimubangamiye, ibyemezo avuga ko bibugamye, ibyo ngibyo byitwa gutuka urukiko? Urukiko rw'ikirenga aho ngaho niho habaye urujijo rukomeye ku bantu bose babonye icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga, kuko amagambo urukiko rwitiriye Mironko kwa imvugo cyangwa se ari imvugo zo kubahuka urukiko, ni imvugo zijyanye n'iby'umuburanyi ku bijyanye n'imiburanishirize iri mu rukiko. Urugero, nk'igihe umuburanyi
yajuririye urubanza, nuko abatarishimiye ibyabaye mu icirwa ry'urubanza rwabanje aba yarabigaye noneho akajurira. Iyo habayeho urugero nk'igihe umucamanza umuburanyi yihannye umucamanza, kwihana umucamanza ni ugusaba ko avanwa mu nteko iburanisha kubera yuko umuburanyi atakimufitiye icyizere ko ashobora kumuha ubutabera. Aho rero bigaragaza ko umuburanyi aba atishimiye ibyakozwe. Ni nacyo rero cyabaye mu rukiko rw'ikirenga, kuko mu cyemezo cyarwo ruravuga ngo hari inyandiko mironko yarwandikiye avuga yuko imiburanishirize yabaye yose ibogana. Noneho ngo kandi ayo aza kuyasubiramo mu gihe cy'iburanisha, urukiko rubifata ngo nko gutuka urukiko, kandi umuburanyi mu by'ukuri yaragaragazaga ibitekerezo bye. Aha rero aho mvuga ko bitangarije niki, nuko urukiko rw'ikirenga nirwo rukiko ruri hejuru y'izindi zose, kandi rukaba runafite inshingano yo kubungabunga no kurengera uburenganzira bw'abantu bose, harimo n'uburenganzira bwo kwisanzura kuvuga icyo umuntu atekereza, freedom of speech. Mu mwanzuro w'urubanza baravuga yuko mironko yareze, ariko ntabwo tubona neza icyaburanwaga. Ahaburanwaga iki? Mu byo twakuye mu bitangazamakuru mu Rwanda, nk'inkuru yatangajwe n'Igihe, baravuga Igihe, ndibutsa ko ari ikinyamakuru gikorera kuri murandasi Rwanda, bavuze yuko mironko yaba asaba leta y'u Rwanda kumusubiza amafaranga cyangwa se kumwishyura amafaranga agera kuri miliyari yaba yari yaragurije leta yasimbuwe na FPR mu gihe cy'imirwano. Ubwo ni amafaranga ngo yari yarabahaye kugira ngo babashe kugura ibikoresho byo kurwana ku rugamba. Icyo gihano cy'imyaka 2 cyasubitswemo umwaka umwe n'amezi 9 mu gihe cy'umwaka, bivuga yuko azafungwa amezi 3 gusa. None aramutse asohotse akongera kubaza icyo kibazo akakivuga uko yakivuze, yakongera kugihanirwa agafungwa igihe kingana iki? Ni ikibazo gikomeye, kuko aramutse yongeye gusubiramo bya bindi, ubwo twitege ko yakongera akabihanirwa bikitwa igikorwa cy'isubiracyaha. Nibutse yuko icyo gihe